Kasee na Augusto Show Adom TV ne yede moko yensem foforo mu na security analyst Adom Sani se emraso se akokonum ne sa nioma no emanso ye omu a eba na siesie ne mpata no a emanso dimo akotini ye betimi aboa pa mantokwanom ne ade no emade anu tuma beba fom ne nyina so ne Adom TV edin komai Ebunada wo benim bosumeda etoso aduonu wotwen na US man panyin abedi atwe Kamala Harris edi nani atwe Black Stars Gate no den sembi eto dwa atwe se ebira so se wiasa fana nyina no womotumi mamma akonya na basabaso ya hodo koso ama hodo emu no womotumi pa no puma sibere na wonsan semi ho no obanyi ba ko eba na hobambo nsem o my Ghana mu a wonimde Adom Sani akasa de afa ho no kire se ensema US man panyin no edi to dwa no ho hia pa se panyifo tumi mo mani ekɔ Yeah, mistake be we always feel say bantakwa ana Bible say my mema nkwa unim say emma omo play a very important role the ekoso woboku no emma omo play a very crucial role so what sometimes emma no omo habo omo the combatants no sie so that omo ntumi nchi omo na omo organize edwane no sometimes because your more attention and to me use as couriers for a tune. Okay, so young empower a man.